Kekah, awak pilih rata-rata kekah memang mu PKI mandum nah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo videonya long pegat khusus ke Imran Pasir. Yang nan akun TikTok di Imran Pasir. Pihak kah kaya kun ke awak PD PKI mandum. Urusan. Kurang senang kah ke awak PD. Tak kun awak PD PKI. Kami kurang senang kau awak PD, baik ngawak PD mendung, ngondung menteng kamlo tiro dem. Baik kapakak mama yaya ke, sidro menteng kerja. 5 minit selesai kah? Ia buat saya Imran celaka. Ani bajing kah, lampu emak keken kah bajing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rakan-rakan nyo Imran Pasir kagla kema dengan kagekun urung PD PKI Mendung. Padahal masalah gian dengan tidak urung kan. Tapi kagak bersama Mendung. Tapi gian kagla kema. Cuman pesan lung ke Bang Imran Pasir ada jut singoh untuk ngetenggapi video go buga-got. Nah, baik saling menghujat. Tanya Aceh Taban, PD Timur Barat Selatan Taban Sabah Aceh. Bekli menghina sama-sama Aceh. Jino ni pegat video ada je menghibur orang mandang. Bek sampai di peh orang. Agak benar. Tengok sama-sama Aceh. Jadi ke Bang Imran ada je nyo bujik kubat. Nah, baik ni berkili drone ni, galak-galak drone ni, kadang kesimpulan ni, jangan respect orang ke menan. Nah yang tanggapi. Singoh baik lim nang. Jadi ata yang kaku ino ni koreksi ro ni begot. Menya hana ni dengar apa yang ku pegah, menya mantap ni sakit hati orang lain, nyo kena. Nyo awak, menya kena ngawak je keletung. Yang ke-6 dah Bang Imran. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. The prophecy say Fimbulwinter leads to Ragnarok. Fate only binds you if you let it. Halo, Assalamualaikum Bang Imran. Lancang tak tutur ni lah bro. Dia mana tutur hana mui bawah saja go. Nya ni mengaku ro ni urang gam, urang nyo, urang je. Dia mana tutur ni. Nak pu PD tak go. Nak pu PKI awak PD le ron. Takut tengah hantu merababe kan. Kan nak pu PD go le ron ni, nak pu PKI go le ron. Ban go mana bermun. Tek-tek go dengar tukah lagi an Imran hai. Pakuak. Bit-bit ke mata taruh akak-akak ke pakuak. Ngancok rekanan. Itu PKI dan video. Di timuran taruhan. Bit-bit agam taruh akak-akak. Yang anak kadang gunakan media baik gunakan hai maran taruh. Kekah, awak pilih rata-rata kekah memang mu PKI mandum nah. Halo. Hai bang. Okey, warga TikTok padron mentang. Yan, kalian nayo kalian dengar kata-kata dari salah tidro pengguna TikTok. Yan. Kita kenallah orang-orang yang love flower ba TikTok. Yan ku contoh-contoh pengguna TikTok yang hana bijaksana, yang menteng baba sara kan. Menteng bangai lah dalam pakai media. Nyambek ni contoh-contoh sagai. Walau namun gue pegah gop nyan gue bela ulama, gop nyan gue bela ponyo, gue bela apa je, ya kan? Nyan jadi contoh sagai nah. Nyan bijeh pu pakai urang. Nyan bijeh minta gift bak pakai urang. Nyan bijeh hanagot. Boh. Yan. Kekah, awak pilih rata-rata kekah memang mu PKI mandum nah. Halo. Hai bang. Ya, nan dengar tu orang dah ni, tu si Imran Pasir. Mutop tu lagi ni. Yang sama li tu me pengan ni yatim mentong, maka ji tu lagi an. Oh nurun ron han tak yate ni lagi ai kun.
Nyan cin gila-gila tiga bamkai menyana beur nurun ro ni. Nyamban ni pelur tu. Orang jadah dah nah. Kekah awak PD rata-rata kekah memang mu PKI mendum nah. Halo, ai ba. Assalamualaikum. Imran Pase. Yan, urang PD kakak pemandum. Kakak pemandum leka. Be enter kepegahana. Yan. Yang kasebutnya be kepegahana enter be kepegahana pemandum, yang kapemandum. Yan. Kah lewat munyong PD kah lewat, ken ha lewat. Kapreh meran kapreh. Yang kakak sakit hati urung mendum, kan urung tiroli. Kah minta viral bak media, KPKI gop mendum. Mendawa ngan urung lain, baik kesabaran urung lain mendum. Mendawa ngan urung tiro mentang. Yang kalau kekero kamuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyolun kena tanggapi masalah Bang Imran Pase ngon warih masalah neken ke urang pedia nyan PKI nepu saban madum. Jadi puncak masalah ji sebutu ji dari pembahasan drone karena dituduh drone tentang nepajuh pengen yatim. Kamu punan pajuh atau anak pajuhnya anak perlu tahu Bang Imran gat. Jadi ngan warih menansit puna ge pajuh atau anak ge pajuh nyankan urusan kita nyocit. Jadi lun pikir lagi Bang Imran Pase gentleman, lun kira gentleman sit nyokon lundeng Bang Imran Pase dan kon lundeng red wari. Jadi perkataan ganyon yang salah. Jadi kali laki muah ba urang PD.